Kementerian Pertahanan Rusia membuat pernyataan tentang kemundurannya di Kherson pada Jumat 11 November 2022. Pernyataan itu disampaikan lewat telegram resmi Kemhan Rusia pada Jumat 11 November. Disebutkan pada 11 November pukul 5 pagi waktu Moskow, sebuah operasi selesai ke arah Kherson. Kemhan memindahkan sekelompok pasukan Rusia ke tepi kiri Dnieper. Semua personel, senjata, dan peralatan militer kelompok telah ditarik ke tepi kiri. Secara total, lebih dari 30.000 prajurit Rusia, sekitar 5.000 keping senjata dan peralatan militer, serta properti berwujud telah ditarik. Semua peralatan militer Rusia yang akan diperbaiki juga dibawa ke tepi kiri Dnieper. Saat ini unit perbaikan sudah mulai melakukan servis. Sebagai hasil dari manajemen yang efektif dan tindakan terkoordinasi dari unit-unit Rusia, tidak ada satupun peralatan dan senjata militer yang tertinggal di tepi kanan. Semua prajurit Rusia dipindahkan ke tepi kiri Dnieper. Вооружения, военной техники и материальных средств не допущено. Российскими средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы группировки отражены все попытки нанесения ракетных ударов. Перехвачены 33 реактивных снаряда американской системы залпового огня «Хаймарс». За двое суток продвижение украинских подразделений на отдельных направлениях составило не более 10 километров. Огнем российской артиллерии, ударами авиации и применением минно-взрывных заграждений подразделения Вооруженных сил Украины остановлены на удалении 30-40 километров от района переправ через реку Днепр. В настоящее время по скоплениям живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра наносится огневое поражение. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.